Hi everyone, salamatsızlarбы? I came across this post recently and just wanted to share it with you because I think there's a good moral in this story. Мен жакында бир посту көрүп, сиздер менен бөлүшкүм келди, себеби бул окуянын жакшы мааниси бар деп эсептейм. So, here it is. Мынакей. A British man came to Sheikh and asked. Бир британдык киши шейхке келип сураптыр. Why is it not permissible in Islam for women to shake hands with a man? Эмнеге Исламда аялдарга эркектер менен колун кармап учурашууга тыюу салынган? The Sheikh said. Sheikh айтыптыр. Can you shake hands with Queen Elizabeth? Сиз Елизавета канчайым менен кол алыша аласызбы? British man said. Британдык киши айтыптыр. Of course no. There are only certain people who can shake hands with Queen Elizabeth. Албетте жок. Елизавета канчайым менен кээ бир адамдар гана кол кармаша алат. Sheikh replied. Анда Sheikh айтыптыр. Our women are queens and queens do not shake hands with strange men. Биздин аялдар ханшалар жана ханшалар бөтөн эркектер менен кол алышпайт. Then the British man asked the Sheikh. Анда британдык киши айтыптыр. Why do your girls cover up their body and hair? Сиздердин кыздарыңар эмнеге денесин жана чачын жаап алышат? The Sheikh smiled and got 2 sweets. He opened the first one and kept the other one closed. Sheikh жылмайып, чөнтөгүнөн 2 момпосу алып чыгып, бирөөсүн ачып, экинчисин жабык бойдон кармап туруптур. He threw them both on the dusty floor and asked the British man. Ал момпосуйдун экөөсүн тең чаң жерге таштап, британдык кишиден сураптыр. If I ask you to take one of the sweets, which one will you choose? Эгер мен сизди жердеги момпосуйларды бирөөсүн ал десем, кайсынысын аласыз? The British replied. Британдык киши жооп бериптир. The covered one. Жабыгын. The Sheikh said, that's how we treat and see our women. Sheikh айтыптыр. Биз аялдарыбызга мына ушундай мамиле жасайбыз. I hope you liked this story. Please share your thoughts in the comment section below. Бул окуя сиздерге жакты деп үмүттөнөм. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди ылдыйга жазып кетиңиздер. Please subscribe and share. Сураныч бизге жазылып, бул видеону бөлүшүп коюңуздар. Also, check out our courses at edulab.kg. Ошондой эле биздин курстарыбыз жөнүндө edulab.kg сайтынан кененирээк билсеңиздер болот.